Agahinda n'umubabaro bigira nabi ntibyica. Turi ku minsi 19 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020. Umunsi ababyeyi basubiye kwikorera amaboko bakiruka ku musozi batabaza abatabumva, barira abihoza. Biteye agahinda, biteye umubabaro n'ishavu. Kubivuga no kubisubiramo biragoye. Imyaka ikomeje kuba kagwi, abanyamulenge bicwa, banyagwa, bicishwa inzara, bafungirwa amayira yose, abagore bafatwa ku mbaraga, abana bajanwa bunyago. Ibi byose biba leta yabo ya Kongo ibirebera ndetse inashirwa mu majwi kuba inyuma y'ibi bikorwa by'ubunyamaswa. Mu ntara ya Kivu y'Amajepfo amoko agera kuri 3 yishize hamwe, ndetse hiyongeraho n'ingabo zikomoka i Burundi zigizwe na Red Tabara, Forebu na FNL kugira ngo bashire mu bikorwa Genocide yo kumara abanyamulenge. Abanyamulenge bamaze gupfusha abantu batagira ingero, baratwikiwe ku buryo ubu hasigaye ahantu hangana na 1/4 cy'aho bari batuye. Dukeneye perezida wacu Antoine Kiseketi arenganura akarere ka Minembwe, aturenganire ubwoko bw'abanyamulenge turi abakongomani 100%. None twebwe twararenganye, ni gute tworengana perezida hari abona avuga arya karyama, tukarengana turi abana biwe? Niki cyotuma turengana? Uyu munsi dushatse ko muyoboka va hano, turabyanze, turi ababyeyi. Bimwe mu byatumye iyi Genocide itamara abantu nuko abana n'abasaza bahisemo kwirwanaho bakoresheje imiheto n'amacumu ndetse n'ibindi bikoresho byo kwirwanaho. Leta ya Kongo biragaragara ko yananiwe kugarura ituze mu karere ku bushake. Inzego zishinzwe umutekano nazo zikomeje ubugambanyi bukomeye, aho badashaka kwemera ko hari umusirikare ukomoka Imulenge woba hafi n'aka karere, ahubwo atumwa kure cyane, bitandukanye n'andi moko y'ababembe, abapfurero ndetse n'abanyintu. Nibo batumwa muri aka karere aho baza gucunga umutekano w'abanyamulenge, ariko kandi bikaba ari ukubafata ku maso kuko aba batumwa mu karere k'Imulenge bazanira mayi, amasasu ndetse n'ibindi bikoresho byo kumaraho abanyamulenge. Amakuru avugwa muri akarere k'Imulenge nuko hamwe na hamwe mayi yamaze kwicanga n'ingabo za FRDC ku buryo utomenya umwe n'undi. Ibi bigaragarira iyo hagize umuturage utarabuka, arafatwa yaba umudamu agafatwa ku mbaraga ndetse akajanwa bunyago, kandi bigakorwa mu maso y'ingabo za leta. Waba ukiri muto nta kindi usibye kukwica. Ingero ni nyinshi aho bamwe mu basoda b'abanyamulenge bari baratumwe Imulenge bakaza gukurwayo, ndetse iyo boherejwe bakaza kugambanirwa abakicwa bazira yuko batambamiye uyu mugambi. Mu gihe mu butumwa bw'akazi aho bari baragiye gucungera ababyeyi babo, ntabwo bashoboraga kwemera yuko mayi yoza ikabatambuka ikaja gutwika no kwica ababyeyi babo. Ibi bamwe barabizize aho bagiye bicwa mu buryo butandukanye, harimo no kurogwa. Kuri uyu munsi rero wa na gatatu ku minsi 19 umwaka wa 2020, mu buryo butunguranye, umukuru w'igipolisi mu Minembwe Major Muyoboke, akaba ari mu bwoko bw'abanyamulenge, yatunguwe arasimburwa mu buryo abantu benshi batumva.
ndetse amakuru dukura mu baturage nuko ngo Muyoboke atanahawe naho agomba kuja kuyobora. Bikaba bikekwa yuko Muyoboke ashobora koherezwa agafungwa cyangwa se akicwa nk'uko bamwe mu basirikare b'Abanyamulenge bagiye bicwa ubwo babaga bavuye Imulenge mu kazi. Abana wacu ava hano turababyeyi twarabyaye abana badusizeho igihe kibaye kirekire turira indubu zaravuze ababyeyi bifashe ku matama abana barasize none dukeneye kuko umwana wacu aguma hano umwana umwe dukeneye ko turakunda ngo uyu mukuru waje asohoke tumurengeze agende yurira indege asubire iwiwe turabakongomani twese dukeneye kuko tuba muri kino gihugu dukeneye n'abacu. Biravugwa yuko Muyoboke yari afatiye runini abaturage b'aka karere, dore yuko mu gihe bahohoterwaga n'igisirikare ca FARDC Muyoboke yafataga iya mbere akegera ubuyobozi bw'ingabo za FARDC akabasha gusobanura ikibazo abaturage bagize ndetse abaturage bakarenganurwa. Mu gihe kandi abaturage bishwe mu buryo butamenyekanye Muyoboke yafataga iya mbere hagakorwa iperereza ndetse ababigizemo uruhare bamwe bagafatwa. Si ibyo byonyine, dore ko izi ngabo za FARDC zishinjwa ubwibyi ndetse no kuryamira abantu hirya no hino. Henshi Muyoboke yagiye abakoma mu nkokora, ibikorwa byabo ntibyabasha gushirwa mu ngiro. Andi makuru tutaramenya neza nuko bikekwa yuko igipolisi naco bashaka kwinjizamo abarwanyi ba Mayimayi kugira ngo babashe kugera mu baturage neza, babashe kugenda babakuramo umwe ku wundi. Nkuko makuru duhabwa na bamwe mu bari mu Minembwe bavuga yuko urebye zimwe muri Mayimayi zamaze kwivanga n'ingabo za FARDC ku buryo utamenya ingabo ya leta ndetse na Mayimayi. Aba barabihera mu iminsi ishize haherutse gutekwa umugore w'Umunyamulenge atekwa n'ingabo za Mayimayi ariko ajanwa mwika. Akaba yarakuwe mwika ya gisirikare ku bufatanye bw'abaturage na polisi ndetse n'ingabo za FARDC. Akaba ari ahangaha abaturage babihera bavuga yuko abaje gusimbura Muyoboke ni hahandi ni bamwe mu moko y'abapfurero n'ababembe. Bikaba bivugwa yuko baje kugururira amarembo Mayimayi kugira ngo igere neza mu baturage. Ibiri muri aka karere bikomeza kuba urujijo, aho usanga umuntu ushinzwe umutekano ukomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge atumwa kure cyane n'aka karere, ahubwo abafitanye isano na Mayimayi akaba ari bo baza gucunga uyu mutekano. Abaturage cyane cyane abagore bakaba babyukiye mu myigaragambyo aho bamagana isimburwa rya Muyoboke, bavuga yuko bababajwe cyane n'abana babo bagiye bitaba Imana mu buryo budasobanutse kubera yuko bazira ko bagiye batabara abaturage ababyeyi babo bicwaga. Akaba ari muri urwo rwego bakomeza bavuga yuko Muyoboke ari we wenyine bari basigaranye, akaba nawe akuwe muri kariya karere. Mu gihe hirya no hino ku isi tumenyereye yuko abigaragambya bagenda bangiza ibikorwa bimwe n'ibindi bitandukanye cyane n'ibikorerwa Imulenge, aho usanga Abanyamulenge iyo bigaragambya bagenda bahamagara Imana baririmba indirimbo zihimbaza Imana. Iki kikaba ari igikorwa c'amahoro, amahoro masa, amahoro atavangiye.
umugore wo kutushima ntabwo wa mbere cyari gukira uwo nyuma cyari gukira basigaye kamwe mu kuri